Kua tau i a Ngāti Rangitihi ana whakawhitiwhiti ngā kōrero mo ōna kōkora ho tiriti e ko ke whakamua ana rātau. Nō te rangi nei waitohungi ai e te iwi tōna whakaetanga whakataunga me te karauna ki Pāremata. Hei tā te iwi kua tā te ihu kua eke rātau ki tēnei pae i te roa hoki o ngā whakariterite poraka whenua me te toro ki ngā iwi whaipanga ki o rātau whenua. Te kaumātahi miriona tāra te wāriu o te puretumu ko tētahi atu wāhanga kia noho a Ngāti Rangitihi hei mana mō te awa o te atua arā mō Tarawera. Kei a Irina Smith ngā whakamahuki. E waitohu ana i te whakaetanga te krauna mo ā rātou mahi he. E tohu ana i te timatanga o te anga whakamua mō ngā uri o Ngāti Rangitihi. Continuous, hard work, so it's challenging. But I think you need persistence and tolerance and resilience, and that's what our iwi has shown, so that's what I'm most proud of. The Crown's actions in terms of land, the way it bought land and sold land, surveyed land, basically stole land. So we've got to make good on that, we have to atone for that, we have to admit it, so that we can all look forward to the future with a degree of confidence. I raro i te whakaetanga whakamutunga nei, ka whakahokia ētahi whenua whai mana kia rātou. Engari ko te whakatūtanga o tētahi rōpū hei whakaora i te awa o te atua, tētahi o ngā mahi nui. This is the first time we've gotten a government apology to acknowledge that they polluted the river. They haven't done that before, and as a result of that acknowledgement, they are working with us to set up an entity which will include Ngāti Awa Tūwharetoa ourselves and Ngāti Mākeno to clean up Te Awa Tatua and the Tarawera Awa, and we think that's significant. Kei te mihi atu hoki a Ngāti Rangitihi ki ōna iwi whanaunga i whakai, i te mea nō rātou anō hoki ētahi o ngā tika ki ngā whenua me ngā awa e kremehi ana. Nui ngā kōrero, tohe, wānanga, rangahau, ko whakaia ki ngā iwi kiritata hoki, pērā me Ngāti Awa, Ngāti Tūwharetoa, he tūhaurangi, mahi nui kia whakai mai hoki e rā o ngā whanaunga. Ko oti ke tēnei iwi te whiwhi i te whitu ira 3 miriona tāra mai te whakataunga o CNI. He 4 miriona tāra ka tāpiri hiatu mai i tēnei kreme ake, kia te kaumātahi miriona te pūtea hei whakahaere mā rātou. Heoi e hara a Ngāti Rangitihi i te iwi whakamutunga o te aroa waka ki te whakatau i tā rātou kreme me te karauna. E tāria tunu nei te iwi o Ngāti Whakauwe. They've been on hold for a while, but work is continuing to try and make progress, as with many other iwi. This happens from time to time. The Crown engages. The people want to take a pause, want to take a breather. There are issues to sort of work out, but we remain committed to continue to engage with them as and when they're ready. Aha kua tau te wahanga ki ngā whiriwhiri, ka hore anō kia oti, ngā mahi. We've got to go out there and talk to them about what's in the settlement, get them to understand and hopefully agree that we should accept the settlement and sign it later in the year. Ko te tūmanako ka tau a rātou hui me ngā whakahoki kōrero a ngā uri a te marama o Akuhata. Irina Smith, Te Karere.